ye wodi for ene ye wodi for odi for na ye bo awiemfo ba da wo tese wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem simape na wo hunu se wo pe ba bi pa wo pe di for bi do ho akobata no a ye wadi for mu ahodo minimo ha wo kure ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha wo behunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gi se mewom ni se wo yale na ba na kache ha ono ama ba bi a wo beda na wama waduane adi kosi se wo benya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a ejape kurum ene ewose woko adiji se bewom ni se bosumi bia wo ye all 91 tiba bia wo hye bia wetima prepare na wababi bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no wona fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo sa wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko hwe ne mra ya frame na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medjuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo odi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo me wo ba ni nya gidie se Obano anase wankase mu problem na be dey ebe sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o dey ko wogidi wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra anyi achinyi difo ho ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na ade beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hweku a me se wo de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo behu nyame ani monyam ene ne kese me number wo hwe ma kira kwa de benyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo behu nyame ani monyam ene ne kese amen. Yo adakwa wo hwe me ajamofa asoye na me de waduru no ajamofa heba center na me de waduru no ajamofa ne hwan ajamofa yo yare safo ayo twedi ampo nyankopon adawroma ne woseda ne adom wo me so a de je ne man yare ana ne manfo ayare nipa bibire bia wo hia yare sadia ombere ajamofa asoye na wurade adawroma obenya anoyi me paacho ajamofa yo bi a me de haban na ye adwuma haban na me de ye adwuma nti uba maso ya ka hu se nya du fufuru bia na wo ba be yusu ayi haban se yesunsu mafam se ye hona mafam no agamo fa de haban na ye adwuma odofo ya de be na da wo so a ye wodifo ene ye wodifo odifo na ye bo awiemfo ba da wo tese wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem simape na wo hunu se wo pe ba bi pa wo pe difo bi do ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo ha wo kure ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha wo behunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gi se mewom ni se wo yale na ba na kache ha ono ama ba bi a wo beda na wama waduane adi kosi se wo benya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a ejape kurum ene ewose woko adiji se bewom ni se bosumi bia wo ye all 91 tiba bia wo hye bia wetima prepare na wababi bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no wona fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo sa wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko hwe ne mra ya frame na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medjuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo odi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo me wo ba ni nya gidie se Obano anase wankase mu problem na be dey ebe sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o dey ko wogidi wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra anyi achinyi
D4 when I see D4 no baby am wa olumba ebe pie me so no ye ka che wa be yo hwan na be ju nsem me hewura mu baby na de beda ahoto be dia baby a wo beda de wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hwekura me so wo de beda enye chi ni bomode abra na bedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa de benyam ye 0243 356583 bra na bedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese ye amen. Yo bedin chason kuma obi alanda wo hweme me diane Dr. Asale amda abum den heba center ano ene dem ne watwe komo afa yale ba bebre na yale am sapa e wo maso e ho e eniyale eni se ne ti bia no bomboden bedu Dr. Asale maso e ya nyame fam so em wani no ebie e kama kama ewiase nyina eniyale ati oi never surprise on Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who dread there you could brew who's a dow complaining with sissini cocoa epe ajiwakade Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who drag a sepan and ne you could brew willing a yama money mema Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules a yoko ni sisia redruk a sepa Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Mr. Rotsnasi. Namen serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na eye me. Ah. Na Edusa ya wase se me bramo obuye. Sweetie, me ni komo me mami adwoamwa. Hey. What dance ye aye chuma. It's a living testimony. Kone kwa jodi. What kaki ya da obie timinumbi ajisa pemfo wona woman kwadano fo ene de onya mfie dumi FDA ahwehwe sa adwade nkrato yi mu agye atum se eye so I'll shoot you straight. Yo abusian for radiant pempen so adure na kwa kwa fa me de hye me bibini se buru nya ho ofedua no no abesi trododo amatoa Anima, nada. Super 3 days in the malaria. No man don't to make us a men twen kuda malaria kura no me ni bedi pa asew minda na ya brempon katachi menim sanya metienti no meba no meboa me ho mo asew aduro ni nie Dawood herbal mixture aduro wi me yire dom sima for Yama watching. Name of Kwaba, and Famumra, a Kumawood TV, Koowaa and then so you see Kunya, a Kumawood TV studios, and every more. If it's Abria, I could say, no trick and pay everybody as usual. Stories making headlines in the world of showbiz, no any abobano, any day by sumo papa. If it's also who in Noma and as in summer, it's what in teaching our social media. As usual, we're streaming live on Facebook, Kumawood TV. Streaming live on YouTube, Kumawood TV. Share for others to be part of the program. Now, after you know, comments, opinions, bibia, wajinche bibia, fafa, and I say true. Our comment section ho you can kind area mouth, and then like I said earlier on, share for others to be part of the program. So when you subscribe to your channel, yeah, Odiane say subscribe, send a the biano programs via the bebano also obenya ochefa as the PC and coma CJ Fashions come see mekum or no and now ojebre and oshamata diano pebia and you know if you want to look like I'm looking every day on any occasion okwa Odiane say obefe CJ Fashions for 0268 505021 0268 505021 na catch say man CJ make call outdoor make call engagement make call party make call you know some drink up
enti clothe me obehwe atade ama ho aye fefefe freno sisi ya na no entwetwe nkomo because echine benche mu ama no ne fo nyina no they take their clothing from CJ Fashion, so be parts of the beautiful family now on so ho entime enye fe Edusaba Center for the Edusaba capsules abedwa so Edusaba so wa bonten so nya bi na so no ma ebebo pa because when it comes to the capsules na is so brutal to the extent to say oba wa hifio no e ho asesa me sro wa da mensa eda mensa ye mnombi wate ebesisi o eya na se bi mpedua na na ebo ewura ho a de bia make am so obo ewura ho wa mo powder so wura no pia na powder wa boni sit tum sebi e chen conde smoke e ba sa na e ha atwene ade nchi me pese me ba ba mu enti me sro pebi na nom ahifio na ho ensesan ya ba ho a e ho be kama e ho be chi be twa se gosman kenia e dia wufu ne chese bibia akonkan area wa na na etimi adidi ho wadidi ne mienu wakwane princess so na won so aboa amwa akoma ato yem bem ojo nso a eya na obem mo ehhehwo at the same time won say ya na ensan kete eya na etiti e wo bem ma no ho odia ne say obenom edusa herbal capsules edini me say edusa herbal capsules wono no bia tinton san obo won say ensan san ni nyina no e be free ho na e ho aye kama na hema nso e be boewura ho a na ho aye kono na se be mpedi asan wotimi e de di agro spa bia bi enti pibi na nonom me srawada ojo nso a bo won say ya na insufita e de atri na e ba wedru tatashe eno ane edusa herbal capsules unya omesha ni bia koko diabetes so eden ya de na how wo de ane so benom Edison herbal mixture na no so no abone bede afini peduen mu amwa pomoten no etimi ejina brane sanso na odifo na ye bo anso so e wo jape krom o se bre wo de shebia sebi na dwemu kan kakra e ya otim se ne ye bia o show e wo fie no enya nika what mo se bibi enkoye wo de ane se wo de nbeko eye odifo na ye bo akache e wo jape krom na odinubna hahamai dunsi witahini ebe saya de na mawo ama sebi o de na sida e de ama no sanso and I make out send a number no e to ade nchichi o screen ase so pick it up and then talk to him na omwa na wonso wakoma entimi enso ye because wo de shebi sa wo fia won say opia kwaye adwuma kra na wani isan edi wachi na be hwe na mame okoko obi ade igwe kwese obi ade na ehon sem no akwaye bubuja enti jobre na tebri no na fane ko japekrom na onsaya deno enfama sanso na Dr. Dawudo ye Dr. Etwa Pisi baby a obia memoache minim say nyame adom oho ye Dr. Dawud o say the ointment no fantastic extraordinary unique. I can go on and on with the names but then Mr. Wada adia me fe na me de e wo Dawud ointment no want say wakwa adwuma ba na wa bre na honam eyobete obese buholism odi an say odi Dawud ointment will be true radio no wachika say bu jenjenjenjen ukotodwe ebu jenjen onwa ye hihye mesete bokeke odi ati na fasra eno ano no oye taxi driver truck driver adwuma bia wo ye no ade be kye no na wa na chese what yes twire na akodi pa ne fie so enya kakra na ya poje enti pebi nafa pasrasra ho sanso ena Dawud herbal mixture eno so abonten amafo tu eguso enom esan se dro no food and transport for edo mo stamp no etim so na dro no hahaman dunsi lutahini obaade nu bina no eno ena Dr. Dawud akeka wo eno da Dawud herbal mixture some malaria fever etiti o misro no bi me cheche macho e ma bu for me I want you to know say edro no say wono ma ho utim papa basa because en kan dudo na na ye na no hihye no eno na Dr. Dawud odi afa be kwanso eno wa ye no fefe odi egu bottle no enti wono ma uti power ebijae obofuno wa ebijae hona ma yo mre wa ho de no e be sori sekikam obetiesi pa bia betime akodi no fefe na ojaba sanso so and I make out say onu motu na wonti mi didi a loss of appetite bruni na eka
symptoms of malaria. What the answer was to venom that would herbal mixture. Now, well, if you shoot your appetite level no acostro, so you can eat 3 times a day. Then the pediano any because the pedia fertilizer any day a journey. And so be na bibia and conkai informa. Doctor numbers no to identity I was screen as pick it up and then talk to Dr. Dawood. The chalk I was sashi as siren so a hono butua which in juma and to friend so won't mean ko crano. On Lancaster, the drone big van him. What be delivery now, my baby? I would be could be our son, but your friend na obe wow. When I'm now bafwa or more assault, yasne didn't I made it made a brow. Bidding Eddie Diane, a dohene, make I say house of liquor for and or more yemity at the mammy or more city style boarding and to occupy more on my ebema very beautiful drawn hair like this one so that you can look well. My mama baby for a kwaba of at nasi ojam bema tuntum say you adorable on also ageneja nafi no yenfa stories no and she just so informal. Me cha Mr. Ebo so baby I will be a man child me really fit to say what me child be bushman me child baby I will be offer akwaba yaba yaba ndiye na yaba utana die kiana ya ensem so aba nti yaba ne de na wo say yaba na gya ibeka jagom na da yi de na ne de na de wo bia tetemi a kafra me yegu so ubende ye ka simple ka me mayoki na wo so ase de dane ko ne dane mas mesi se ni pressure so tu na ma na abeha right me ba won se say enya kula bo afo na man me ana me bo awo me wo ho le mum de say nyakopɔ so wo ho ana nyakopɔ so wo ho bo awo nyame de bo am so mo ma de pepe che kan yaka yaba ho yaba yaba de ne yaba enti so mu nyanse mu no enti yenso so yenya mo futuo no a edi tuo mu zie nya ada udi nsafo da bi betumfo okay enya kasi betuo mu fo no am masakande. Oh, a very important thing was said, the piano. Or say, I don't pay for studio, just and him say, nature. Papa, and you brought Papa, I not chat to trouble. Oh, I know who can be because I know what I'm a chat, daddy, a chat, and move. Oh, can't do what you I was I may. Oh, found to fear some. All right, and see yaba de na yaba as usual. Made my first story, bro, but I want to do this quickly before I drop my first video. And I said my first story making headlines on today's Koowaa Show. I have some messages. Say this one is from Obabi. Say good morning, family. Good morning to you too, Obabi. Thank you for choosing us this morning. Good morning, my sweet Diane is from Ifwedu. Good morning, sweet Bishop and Ojam. I have Samuel say good morning, family and friends. God bless you all for your work that you're doing. Good morning to Odisha Nana Yao Asante of Casapreco Company Limited, watching you live from Koowaa Nkwanta Eastern Region. Thank you from Bonjour, la Monsieur, our French brother. We got your back wherever that you are. Amanziba. That's a Amanzi Bright says good morning, guys. Good morning to you too. My first story I made a bro and I don't pay any say to come her. Thanks so over the week and I said throughout the week and all yeah, but say link video be and I want you to me when someone Andy now yeah Reverend Obofo Nakra na oneno chuma. Now sorry when I say make us any junior pastors maybe for the past I think about 2 or 3 weeks stories here to the chiche with social media now link videos audio no buy no what you say na emunsem no ehwem anu edin e mama for bibi do manu tumu e na yenche no Reverend Obofo e was say o me chiandi eni adiadia well Ochuno koso a grantee interview I me papa kwekubo for na twetwe nkomo na papa kwekubo for ka kire otwise asem no e wa police for ensem sa police for achi Andy so omonche no ye da sorry ya another audio esanso ababonten say eya Andy sisi die wo buni ketem
odwane akɔhye abrochimemu sɛ no kre sɛ no kre me no yenim but audio bi ababonten yenti na ye my sister stay with us on Koowaa. Why am me? I'm obi from so me court. Most of them you who for Ghana na moti am say the moti Saudi Arabia. Anope amanya call Efra Club Police Headquarters. Ofre no obisa say enipa do say na dey na to odi nkomo no. Maka dey see nyina che nto ajo number nto obefra omu hia na edi nkomo no nyina nkrodi agrada obi a sema ono madwen mu say yenchime na me nkwa na me kwa. When I'm going down with you or to me do number no mano. Said our friend no son also be flow. So nse de nyankopɔ site oriase. So nse de nyankopɔ site. Kasia. Na me aduma ɔkyena me tu kwan. Me full play. Kasia wo link. Se Friday na yachi wutum. Once Friday na yachi wutum. Afi na kesipa na mkwan so ba. Kesipa na mkwan so ba. Ne de ni frɛ ni twa na wudi. Aboa kana man. Ne de ni frɛ ni twa Bulgaria girl. Ena wudi no. Kasia information ni power fa ho. Na me se twɛn afi na kesipa kesie pa ena mkwan so ba. Me ko chama na sina na nunsu no taburuchire ye video. Me so me kwa me video aba why. Kasia man all link. Ena man na achi wutum no. Ko dey confusion ko tana woncha no create confusion. Ko tana no create confusion. Kuro no atoro so ye kuromfo tachu amwa echi obi a. Ye men obofo ho asem no. Andi menemu yi kase. Andi asofofo bi sise andi echi akotwa ato efeni sen age visa ama andi ato ticket ama no menemu yi kase ahomachi we andi free Ghana. Andy free Ghana inti yen pisa se asem na Andy kafa asofofo no ho no nokra wo mu anase nokra nim asem na Andy beka fa Reverend Obofo ho no nokra wo mu ana nokra nim omo atwa ticket ama Andy age visa ama Andy free kro no mu sesia o free oman Ghana mu when mo na ya asofofo na o ma akodi visa ama Andy say on free o man Ghana mu when na ya asofofo na o ma akodi asem no ene da ho no mamento enfama Bishop Lumba dia beto dwani Dan ya checha afo nyina na ya beda we ya me shada hunu ni amenka bia firi se se kokubofo na na etwa tikiti amano se onko because ochina bi ensema kase bepie se ya hoko because ni ntia American we yes ya tikulumwa ofo bebida beka kokubofo ni opese wochino no o ma 3 days anso ya che no nia opese omna beyi na no oba bontin ba beyi na no emi yehunu nipa miyenu ka asem to kokubofo so nya tikulumwa ya che o mamoma no ajo na omunyina nso nsem om kan emunye duru se ne Andy kan yi na Andy de ba ya iga ma posifo na posifo nya nhwehwemu a ni na enu ani na se bi ontu kwan to no no a etwa de a fine na Ghana posifo so de asem ahye mo nsa timatena se anhwehwe Andy na ntoto na no ama Andy atimatwa ticket na sabita fracho oko airport wo no enye security for na airport enye omo na hwe nkratem ne aye hu se nipa ya wo tu kwan ofiriboku ofiribope nipa we ye kan no asem the stamp social media osase ofiri o manim ana won sase ofirim na yetimeje ne ho eye nkrata nyina ama no mani tu kwan dia ene na mpanimfo kure wo kuro mo ka bi ewu no so no sabe ye ye call from se mo mfre na mo nte wone na ye nya Andy manenko because asem wo police for nsem na ye niwie na obi timi tu kwan firi o man yimu dia na emu awram kakra media ni America no se nya afi na me be chenchimagu obi a so kokubofo ya no kora edane se bo a ebepie anya no kora edane se bo ebepie da bia da ojambu be wo se obi ko afom kra ko to amna kan tambu ma edane se bo a entam ne bepie entimi nsie ndi sa nsema ya kan we kan wa 3 times ne ate me enu teki ahye ba ko aja ama ne ko a ye ni problem bia enyina tikroma ye hu ye nko ade a enkozi se nipa be hu ne ye wa kire beba
yɛte ɔkatagyia firi fa bɛbɔ da wuro nyame asɛm wote fm so ne afrɛ sɔfo wo se mese kɔɔ dɛm hɔ obi ani afira yɛni sɛ ɛkɔ ɔmo se ate dede yee akyire wobɛwuyɛ ebi si sikaduro ebi si nsu ɛbɛn na so dam na yɛyɛ ebi si wɔ porɔ yansa ebi si wɔ amporɔ ɛna ɛbɛda a ɔba saa na nɛ ɔwɔ hempo no wayi na no nti ne ɔmo yɛ bia no ɔmo nkɔ so yɛde yɛtufo nkakra na sɛ betafrata yɛkora te yɛhia futuo yɛntumi saa da agye wɔ nipa baako da biara sɛ yɛka se yɛakyerɛ no yɛka se yɛakyerɛ abra nipa korɔ no anim nokorɛ nti sɛ aberante no atumi akɔ ampa a yɛgya ne nyinaa ma awurade ɔntu kwanko ɛna wɔkɔ ɔde nkra no sɛ laana no nyoye ɔkɔ nsɛm bɛba ɛkyɛ sɛ onim nea ɔka na sɛ ɔtumi atena kurom aka nsɛm wei nyinaa akɔ na sɛbi obi tumi ka asɛm a ɛnnuru wei obi tufo anaasɛ bi obi ma nipa ani aba no so na saa nipa no deɛ yɛtumi bo no yɛtumi pra no ana yɛtumi yɛkyena nyame bɛtua nipa ka meka nda bia sɛ asɔfoɔ bi wɔ kurom a nyame bɛtua ɔmo ka because obi aka nsɛm fii sɛ yɛ ɛɛtan sɛ yɛgyaa no maa ne mu mpanyimfoɔ apolisifoɔ asɛm bɛdi mu nsɛm matumi agyaa no ama no atu kwan na obi ka asɛm na ɛnnuru wei na saa nipa korɔ deɛ yɛtumi gɔkye no anaa saa nipa korɔ deɛ yɛtumi bɔ paa sɛ yɛmmo no a nyame ɔbɔɔ ne wiase bɔɔ nipadua a onim kɔ ɔfaa so bɔɛ obɛtua saa nkɔfoɔ no ka ɛti ɔmo nhwɛma no nyinaa nkɔ n'anim na ɛdane sɛ bo a ɛbɛba bɛtɔ hɔ pɛkyɛɛ na ne obia ɔno aka piao bra bra sɛ adeɛ ba wo fie a yɛmɔ nkɔntere ngɔhwɛ okay sɛ ɛba wo fie dada okay me akwantuo no sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛngye atu kwan deɛ a me medi kɔkɔbɔfoɔ ho yɛ sɛ ɛwɔ mu mmerɛ menim sɛ ɔtu kwan ɛbia na ɔntu kwan na sɛ ɛngye atu kwan mpa na ɔde video ba abɔnten na ɔwɔ aburokyira bapa kɔkɔbɔfoɔ medi ne ho yaw me so medi ne ho yaw papapapapapa mɛka sɛ sɛ wɔsuro adeɛ wɔsuro adeɛ na ade so ɛdi so kan so no ɛfɛ baabi mɛka sɛ ɛyɛ nokorɛ ɛdi deɛ ɔtu kwan sɛ yi ɔntu kwan ne wɔgyama mtɛ menim sɛ ɛndi atu kwan menya hwɛ nso obi hɔ obɛtumi adwane akɔ ne no dabi menya hwɛ o ase bɛn ne sɛ yɛnoa ne sɛ na amere ɛnam pa abere ɛnam kahuru ɛda sika soɔ abere na brɛboɔ ɛda sika so kahuru a wode si bɔ mu a gege wontumi nka no aben ɛma nipa ɛwe na brɛboɔ sika so adɛ ha mewaa ne amanfoɔ sɛde wɔfɛ kan papa kɔkɔbɔfo amanfoɔ de nsɛm to soɔ ne nyinaa wɔmmɔnita kyikyi wɔm gum na na amanfoɔ bɔ nsɛm ma no so bi on so a bibia wo teki ha hye beka se na wo de sofo be se beda bia na me ye chenkrofo enti bia papa koko fa ya na adwen se we de beja ma police we de wanjero eno so beti we de wanjero a police for jama wo no wo ma hwehwem ya nte ya ehunu a da ya na me ne mi ntam kontompo pen what's the pain me fa ho asema ba ya no eno fa asema andi be kan ya no e ye serious matter yeah you are very serious ya ehu ya mo mu teche nyam se andi se mo kato so no tia koma brewu ususuma se na andi tuma to kwan dia ba kokko bufo na wugina wa na wada na no de obey de ehu so me dem na oja mo konkran a na wan kran me a 7 pedo aseme de say just later na me hu say yes oja mo kran ma ka na wo kwa na wan kran so beti me a ya de o kan ya no kro ti se bi ton kontompo to so a na asem se nimu a ekwan bi so fa so me ye cheme and so na hu me hwehwa asem no mu ansa na wo ja me ko no e se wo ye e don't care e se wo ye na wo tini anya ni ebuso wasema so e wo police station for no e wan na vlog for police station na chinko ana mu nhwem ana nkai ana Ethiopia police for no nhwem papa kwakubo for me jira kan prince say why dey dey tukai say dey tukai dia what dey be tukai e dey oya ko am so say dey tukai dia papa kwakubo for control when you na say obi aka sem say afa ho a aka eze egumi hu fi say na me san sole du tukan sa me ba say ukonsuom na say hu so koto bo wa e di ndia no what dan su no an what the mo brain na su koto bo wa ehu e den samba na samba na okay
And you Ghana. And yes, we were Ghana. We were Ghana. And didn't tell the audio we buy. Ah, I mean, on one mole. Okay. One mole. One year for mole. Asemna and did buy no. And papa menya kire wom. Many me the student about me. Okay. They would have asked me would have be now the 20 year and the 2 year. Efa. Edipa. Efa. It won't tell me didn't call. One of the end cooperative. Send the 2 quarter. What is your protect the man? Papa Kokubo for where's I'm yes, to make you. Say your name so no than a koyana. Ah, what I didn't call you. I said, say yampa. No, media say yampa. Now the video back. May you do a catch Kokubo for say, one out the 2 quarter. Say, I no more takrase in the 2 women. Assembly, yes, dangerous. What you mean? Yeah, so that's what so quality. I didn't know. I didn't know. Papa go book for or let intention. Who papa send the corporate. Who papa? I am a papa. Me penasem me dono. Se kokubo for me dono. Among for this Kokubo for said we don't keep man. But I didn't marry. But this one some now the corporate now design the video back because Saba. Never what wrong media. You go show you a power life. Yes, you go show you a power life. Are they? Now say someone can now and go. I don't think so. I don't think me. Okay. I don't think me. Okay. That time. Okay. You don't think yes, I am debating me can some full way. I can some move way. I found Moody saying yes, he can say to print the corporate. That's an ah, and I say no ma. And I'm saying do ska. Yes. You capre. One and then go. Say yampa. Say yampa dia. Send the video back to me anuma. Wo batimenka. Send the I will champa. What the video ba. Papa go go for me 1 year. Also I also batimenka. I go to so no. Let's say that's all. Say bit me can be. Let's say what me na hwe. Let's say what me to kwadia. And ya me so can be. Okay. Yen na ne ko. All right. Bonkum twa ni fa twa. Ti se bonkum ko twa na anya hwe na ni fa ko twa na yin bibia. Let's on kare kure. That's for sure pasha. Yes. Let's on kare kure. I don't know say basa. One more one thing. Send the corporate to me. Send the corporate to me. Mentoaso. Toaso. Ha! Hey, offer, what go home you? Na fu. Aye bibi to say. Me no to way. Mun nim me mo. O jam nim me. E mate se o jam te ka che se minimum fa. O patisi minimum so o jam nim me. Na nim se de mi hwe me mu ye. Oni mi secret bia. Metime tro challenge am nche no me kire. Ah, badan ya ko kasa de a. Me pese me chi go mi chi na mi se dan de me na nante pen. Niema woni no on so de yawo. E pese aka ne tra so kura. Di dan ya de o se mi hold on. E be na Ghana for so we say okay ma hold on. Nti ne e be ne say okay ono no intro no twa to mi so ndu adwane. Say ne mbadi atu ni sa go ye nya nche na nche chiri ma won di esi. Sa pe no. Ndu oko. Also fine. A dream maybe in Saswa. Now, quite fine. Any Bibiana message so I am tired of Uncle say, hey, I don't want to record himself. I don't oh, and I also make as a fine offer. Or beat me one day, or say, oh, no, to say. Or try me to say family home, or try me to say family home, or try better than Papa Coco fire say, go and see. Say me baba ko for ko to say mabre mo afi kra de o mbeka bia mo ka we kra de me so eno so na na ni anke ni pe o so bre no molope Elijah wa no wan ho nya fe tu oni kapre tinango pidi bi na aye de adidie ono yire na che no ni pa na nko so de che no e ho ahi ko on de mire bi atwam ko be kuma ena na de em se koma ni bire bi nti wasa akoka sa atia timpia de ni to ba we de wa be ya akora wato amena di pen wote wa wo so mo se papa unshira no pese bi ba me so na watena wa na ni amo hu nti watu afiri wo nchen na say nipa we sa ko gina bonte kan wa say edidi mo
Daniel ho he kan wo yi ko ye tuma ka se o ba won nchen na bia we nya de openti wa he de se go nka no kore sa na Ghana ko hu no molo penu kra de o she kra se ba bi ni timi no pusa ton no wono kra de nipanim no to no oguso kan wasem nya na nipa edi na tem because ya de program ye nya edi na tem da kwa no petrani wo mfiri onko eno na so na ne ono abetena won nchen pen sabi wasoma na akota de abena wo pen wo yi sika de ma no wo ye program a wo ne life wo nyina o mi hu se obere nwa ye fe se nipa kro ni pia bonte go kan ma ye gidi mo ye won sem bi wo abeso so obi na obetuma jancha aka se wo ye sofu no wo so ade se nipa kro no oni adwene wo ni tire ne won sem wo so so yitimi go so sofu jama ne nka so obi baba be se na Yesu ba de ntina no woko no woko fo Nyankopon ahenie de ahenie de wo so obi e se ni bi woko ho ntokwa de wade bi obi se no na ye image dia obi nkasa men so wo baba so in nice way obi mo obi chi obi en jese onye nyame nipa wo am dia me ni problem bia wo ho sam no to da me tete wade am ye na hawo ebetuma mo wadi wo ho bone ebetuma mo wade pa bia firi wo nsa na wo report mama police a wo nya me bone o omo fa sum die ntu ba bia o se ye kroya timemu foi se sofo bi sore na oye bibia na ye de ngam so me ba ojam I'm not defending Mr. Roman, but because I'm defending Kokubo for me. Question here. Oh, say so for be so no baby, I need ngam. Watch back, watch me, you know. On some corn prince so. Obi a crab boni so. I then cry no Kokubo for the Biana there, and the Biana which nipper, and the Biana which nipper a day. You best not to be and rest into a way cry they could find. They mu pe bia mo. And I know town way. Na chabren. Oh. And I know town way. O tani say yes obe that and papa ko fi say so me hu no yes so for amanfo nsem mu kan na andi de na ya ya pa na me kwa no e hye makoma ya be da me na it is a wo want to wo yes ache sa kwa na tum dia bo pe atum dia e de da wo tum chi wezu tum okay dabi papa ko fu twa asemo wa ni ye die ni dia nya asema kwa kubo foni media na nya mi hunu ni ye mi hunu so wo fa de menwa kwam anya sa ni hu sa ndi ni wa brochira papa be si pen was the pen papa ko kubo foni de ndi tu kwan dan na afie di ani mi mfie mienu e ba no nsema ya kan nwa nsema ga e betete no I know somebody will test and say that what does the innocent stand for. Well, it's a whole lot. Anybody nyam kura o ay ya te kromia no anybody nyam kura I know eso na 18 wanyini mi buru 18 ya me ba panin pa 21 years ti wo dia de bi di wo bi na mi huna na sa de no ne kwanim esa me hu se ne kwanim na ndi no yemfa da kan se be chene ntimi ye ntimi chene say ne nka otwikura kofa no bi program sa e ho kra ya ntimi chene o jam kra nka men chene ke chene molope o jane ko share katapen mi krum be di akoko no aso ko chene betufo na ko tinye police po betufo ya wa o papa na betufo o da ba homatia na tuo nie na ko aba mamo moni tuo obi amfa ne sanka na no de o ya de mo fa no ko ma police ye de no ko ma no na o se o hwehwe obi ya ntia kana ya pon pe sofu ya di wi kura na ya chene ya betufo sa ya chene ni antikro ye ni omutimi ye ya chene ade wa se me se ye nke dan kasa bi me nya ba ye ni antikro ko ba ba wo de mandi nu da ya mandi nu nyem sandi wa brochire nyem za pandi wa brochire wa video aba. All right then, so let me go on to my next story. Well, because I think so you're talking too much about this story. Yenshe na the ABC no. In fact, meaning say definitely can say if it's true, say and you know to kwaya, we are yet to know, and we are here to see what will happen. I'm reading a couple of messages quickly now for you commenting. This one from Efwedu says that Ojam okay, Phil Jones says that Obofo knew when he arrested him, all his bad deals will come out. Efwedu said Ojam blame Obofo. Ojam, are you the one that sponsored him to travel? Anyway, Ojam, don't blame Obofo. Medokwat says Diane, the time you will believe it, then it's too late. Are you sure, my dear? So are you trying to say that I don't really believe whatever that's going on? So I'm here to believe
Welcome. Okay, fine, cool. Let me go on. If Jones says whom should be blamed, Obofo is behind him. Diane, stop defending Obofo. Obofo, that I know. If it wasn't true, like he would take action long time. I disagree with Ojam because how do you actually know it's Obofo who took him, who sponsored him? Please don't judge him now. If we do this, Ghana police are wicked. Michelle Adako said, what does the innocent stand for? Ella Mensa says that, please, did Pastor Yoke arrested Manasseh after saying they killed a pregnant woman? That's the question. Obabi said, next story, please. This story can't fix the country. Georgia Kwesi said, greetings to you all, my only Madam Jose and Ofa Ojam. I will still watch the program later. Anyway, thank you, Georgia Kwesi, if you're busy. Well, cool. Phil John says that we shouldn't actually be judgmental. Who is Obofo brides? Who is Obofo beds of this? Or say, who is Obofo beds of the same fathers flock together? Well, my family second story. I'm running. I don't pay. Ababe to just say, also phobia. Oka or shem can send a pa Mac Brown hono. I just a man for the bone a chi say oh so for pa we the obwa. Oka say o baby pe Mac Brown asem enunti and I say blah 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 dia man for criticizing feed ono so the reply is saba. Camera ko say and the obwa it is give and take. Give and take. Let's watch the video and come. Stay with us on Koowaa. One, the almost I can say, come shy be share no, and free me, and no me baby chirimpa. Now make us on me can say, me bomb pay mammy ba. Yeah. Me 7 prayers, I me bapanina make us say nakel, DJ with D first, me ban D second, Sabioko programs. Yeah. Well, someone also show business no, won't be. Me ban no told pa, or yeah, Juma no show business no won't be. You know, because I cry when you Ghana. That's all for papa. For papa. So said that density no enti me bano sabi o so peso yes na na mama brown se me na mama brown me pen asem enyi de woni mu ni enye ya me ma me ba me mo mpa se nya me ma ne nyese na na mama brown so enti me bano show business no bi na me ba show business mu no even talented kids am me ba ko yimpo nya me o ata so ni kroni se me bana ka sa talented kids impo wan fa ni je bi bia ni wa eduto ana bon samsam eni mo wiase. It is a mama brown na se me kase awrade ama mahu se na nyame ama me quotation na se we nka kire na ama se bia onka ne kan do na meni na ta me nka bone a ebi ma wiase da na quotation na me kan kra na nka Revelation chapter 2 but man no from me ko ka Revelation chapter 3 but we chapter 3 ho no kra na se ma me kan kra na bi ye dey e wo ho so and Revelation chapter 2 yes because the entire because as me say me hu sa dey me kan say now Psalm Revelation chapter 2 ne kosi chapter 3 na your churches ba kuma ko 7 na wo hono ma no nya me peso kasa kire churches ne your church of Thyatira, Smyrna, church of Philadelphia, church of Pergamo, church of Ephesus enti obia na nyame asoma bofo bi se yenko ka bibi nya den enchrom so that quotation no and awrade ne make us reflect here but slip of tongue no correct. I cannot dispute that fact. Slip of tongue. Revelation chapter 2 na make 1. Wow. Also for Obama explanation, but I'm sana meba officer. No, I boy room. I don't say Ojam is Benson said I am starting. I will let you start. I don't know. I don't know if we can okay. Okay, so when you are brown, we are the Babaca. Some person pet 20 years or can an Amadian or pet 20 years with Tia can was 20 when you are brown, who count in thing now, now we can go to Payaga. Yes, I can see Obia, who comes to I don't concept. No person for the attended, and when you attend. What about Koba? Yaka? What did you know about Yaka? Obi so besaka. Do pan one yano. E oh job. Huh? Tell no pen one. So ka say Nyankopon What? What for the contempo fu onko what? Na tell me na kan wasam nyenu ani. No mo plan so papa fa o if wona kan ti saka. Odi mirika. What
meka mo waye mprenu enfa ye de kitio ye ka avansantie enfa dai no akoko kuma no wo kan eni akoko kuma no enfa man for aman comment asa be ye Frank wo so mienu enfa ma no de yakopɔ soma no so ma ye no nyame na soma we eni fo no peso wo pie ma man fo hu no ene o de fa wo be pie wo de fa wo de be pie ana man fa che na kwan no ana wa fa so mo pie the first interview Frank wo TS wo TS ka so TS ka ko ma na anya uta kontopo je mu se uta kontopo o kwa untintin nya na so le uta kontopo asoma kan kan hwini ye mu hwi bom uta kontopo trend na ope ade aye wo so le wonya ye se munya no wonya dan na me kaka sabi ye se o man nti ase ntimi nya kan na meja kan on say na first me yisu oboa ni stage obi e be ka se nko oboa bi ase ya na oboa se man yi di se nka first me ka se oboa nka ya oboa mpa Ewurade bofo ba Zakaria ho be ka chensa wo yire afesese na wawo na Zakia se be da na nsem am kan ya bam wose se wanye ani enti wo beto mu ngoti se ne nyame aka ne bebam se Ewurade ka asem kye nipa ne nipa nyi ni a Ewurade di asotwe bia na nsu aso me nipa hu se ne o kan ya no kore nya wo sofo na be chimbiem ensem se ne etim ga cha sofo ne ni kwan se nka wo so nya ne wota ne shi obi image wo die di wo se Ewurade na asoma ne nya wo dia na ba na Ghana fo se ye nyini Ewurade nso na gbo ye nyina o meti ye won wo ha ne se bio dan otumfo na se ba bia me de mapata na sine se asanteman mu emakuro ni mu ayetan kokubuache kokache ojam kokache kokubuache so ompege mfiri wo ojam na ayema na ntahene kache kokubuache so ahonje wo na ode na yi na sine mempe ofa pege firi wo na ojam abeka ache me enam se kache ni osuma nse yanyi ni onsuma ubia wo ha one se enu aso wo kona na osinyo na asuma mi o dinese ashe be na na be ma de e ba be mma hu se mesuma wo na ayede esie it is an tiamin no nim se minim no ade be fa ne so aba so no anim se se bo no na wo so tutu chacha ba hwemisum na mani ba mo so ba bo misum wan san sumo ojam na menyini ni na se sa akoka che nso obiem etiwe no che se oboa omo predudu anke ni atutu ne se no ba se no wayi wani yetuwa na abo se na ma na ade adanse aba asof bi ka se mi se nyame nko anya Ewurade ne so manka ba ni wu ampa ne ya je wadi enna ye nyame adwuma no tinje cha wa wo twem me agitum wo kasa nya wo bo ba yidi yeso be so ya ne ehunu particular ne ba no eno keke wo de adwuma wo ye wa hyehyɛ ama na fako o me ba na me so ye yi no ono bro bre ya nsa no wo nya bre ya nsa na ya wo de as ye tikro me wo de hwe asema me kan e be ba life ada se na one na ma be to picture ada se na ma be fe no ye interview ada se one na ma be gya ba bi e be bam wo de wo agu na esa igod ne ba no ba be che e be bam na ma be to nsa fe e be bam yes interview ne ba no be che me ba we na me ka wa bre we onu kura ko ye yi no wana me ga se na nama we na me kan we ya o we be na fa se ya ba hyehyɛ wie o hyehyɛ de na wie na me se ayam bemben so bi ade na adwe ba ne ya na me kan se eye se o yisu adwe ko Bible si nim dia o mani ni ndia yira tu ye nipa bi o so apply nim dia tu adwe na me dia ma o ba reason say Colossians 3:23 o se ade bia o ye firi o kra mu se wo ya ma Ewurade edu do be se o bo o ba no ma ne pagya no fa kwan pa so emfa wo ba na ni monyam emfa hu ntu obi so wana na ma ye nipa odi ne ba na korope ntu wo aka ne se de hu abeda ne so ba wo mom de enjoy se wo ba benya ba bia gya no na ye mpe ne se nyame nkofo kasa ye ntio asem du abeda wa wo nipa na wutie kakakra hu se hu awose achew nyame gasa no aya na to media giro na ye ho se ye ne nam ye otumi shi obi ani me da no afra wura bra me patro ade se me so we yie ma me e bi kwa na ade ne nya wo ho na wo ka enso obu mfu ne da obi nso betuma afra ade anya na wo ka na ora be se de kwase ye tomako reason ne say wato ne bona ni bi se ka bibi we twa baba no ena obi so na ma na ho ye na hi na opeso obeka nti oba mfa nim de bia anto ne kana ho obeka nya asem edi awasrom ye srom ne omo ye nyame wo dwaba o ye nyansa chemi omo ntom bo onya ma wo message asem me baby am wo problem am person bisa say o fa yakopon timi enna bibia di nche no so ba nyame dan nyame timi e wo ho sankofo ne no it looks like we are be shem come we don't believe nko sankofo ne no so ana yi do mo no so ne firi wo so obeka wi a echie ne yesi wo de ye hwa de wi me ma mfato ba tie sama na otie tie mutie Brian na unzo obeka obi asem na mudi na tem na the same asem na be ye gina se obeyi ya no bi omfi wo so sako kan asem foforo kra adwuma e da na nim so it is na no ba no se bi Kumawood TV mo ye adwuma ba ofa bi no to okwase ase do sikasa mempe no te se me so ma betra so wana se me yayi wagimi a o meka bi omfi kra wo so the different idea wo be se wo no asa to bom foforo bi a e ko so o mani ma e tan eno ne ye ka se nyame asom obi
Waka chen the oka we wie nya wadwuma biem so okokon ntokwa. Wo the message na ba we wie a we wie. Di nipa ne nyini a nyame de ho akatua ba pe no wakai. Okay. Afi wo zo no ane na no kai bere bi sofo asomasi. Be bere kura wunso na ne ye kai o masem. Sofo asomasi ka asem yo mi didi agoro na bo zo afew. Na me ya ji Kristo di. Na de o wie wa sa gina konsa chencha Ghana fo nyini. We de ne banza aso wo hye yo. Musimu nyini na mpanyame ya na kan ya na mfiri se quotation mi kura miti na chemi sa be si so we bi pro bi agina amaso na mi aso wo ja quotation de wura fi ni ba no wasam de wakai ya be we de o so wakai o quotation moti ya fe do wa wo se ka we nyina efe kura ya agina kura ma o sa man for 20 jaro ya kura ya agina kura ma o sa man for 20 jaro so e ko do be fa so du be ni man for 20 man for ni nyansa ba de star da fo ya yomba ho fe nyasa utango ntope ba mo hunzo utango ntopo ya de hanu ya ntata of no asem na waka me ta some kan ensisu so maye ya ta asem no that is as of we see entinye hu sabe pati ko so a wodi hene ye na kura no embra no tun sa freni padi asem so ma ho ani mo do to the extent so freni po trans che bi a be yi bi wo na asem ba ko ka we chi na form sa na nyangopo obo ni wi ase de yon boy bi asole ya wo so wa fra me se wasuma babu kwa so muntutum babu kwa fododo nyame kura unim nyanso nsoma wo banga wo be kasa na nim die ni ho wo se me be na adini mo ha wan hada nsoma wo e soma no cha adini mo du wo se wo ko be fra ne ntoma onim so nim panyina nim kasa aha ansa no wasoma wo na soma be ku ntokwa se de wo ho ode ncha ono emu na so de ko tokwa be yi obe obenya brick na so we de yen tokwa obenya brick he is trying to explain that, hey, listen, I just saying it ya won kan ko be mo so won kan ko Samda go see be catch us here solve the program the anytime. Who can see and solve on some yet Samda now go na mani said that also one solve. Now say solve you see and solve. Mun solve that's the one. That's the one away interest now they be come here the check. Aha, as a one ya here you na have so be pa. What that one ni bo Sam. Yeah, boy no Germany lumba they say so. Ya me dey say so na mun solve. That's the one who buy. Yes, I'm in tomorrow. Oh, I go to oh my God. I go to what it? I didn't know you man. If I got a bread, I'm not with some sorry. Huh? Yes. Assembly bar, you don't to me. Let him go back. White, come say. When you bro. Yes, yes, let's make a nice interview. Some of us can no, Farah say, what it's all funny, man. I'm back as a person in an Amazon was an table set a picture. As I could announce been in Japan when you're here. That's what I can't be a man. Now, me traffic channel. I just pause him and let me pause him to come into me. Come to me. Come into me. Come to me. Come to me. Now, I've been on the one interview to say when you are to be out years ago. Is it what book? Oh, me, I saw some more. Yes, young tenacity. Oh, Castle Moody Jimmo. Oh, dear. Young tenacity. Koowaa. And as I YouTube no come more BG teacher. All right then, me come in by some that we say mo sorrow ko ene show no me pom. What do oh my goodness. Well, it's all interesting, but all the same, it's good. Maminka said Dr. Pia Herbal Center. On so Abesoya said also Maminka said ban diabetes, pressure, about stroke, fibroid, me pacho fibroid and edema bebrenya. It's the henia so na sebio bemena etiti wa odiane se obabwere me Dr. Pia Herbal Center. One of me Kumasi Sofoline, kwada som insum. Eho eno wa ojini duma ukopim nko ade a me kam chef say obade no bena ne ha hawan ne dum si ne hine no eno na obeka bom na ode asaya de na mo because na diabetes are massive have been preduasa empanifo bebre academy ne enuane bi won ma opese wudis because of diabetes no wuntimi eni wada roma etwintwa wona ase ment na ho bomodin mahom na so na kopiem ewo Dr. Pia Herbal Center. Dr. Pia Herbal Center. Ewo Kumasi Sofoline Kwada Sunsum opposite Assemblies of God Asoreno Eho Ena Oputo. The number is 0551
098961 0551 098961 na wone Dr. Pia Encheche enkomo we de wuntimi nkwa o friend numbers ne nkwa de a obemu bi abefaw no de wako o de modern fidi so ena o de behwehwe ni pedua no be bia ya de hye bia no doctor ebe saw ya de amakoma atoyem me next story amede bro and say ababa wa bia Ghana ni dihye Ghana ni ba Ghana ni a 7 pedua sabusu nyina wo mabom ho adwa e wo Ghana abusua no say ababa wa no e beifo enti for 15 solid years ye de na shekejim 15 years so efinsha makoma eye dunum ye de na shekejim all because say wo beifo ye ma wumpi enti ya kejim no ye hwe video no na embra ye ba I have more to share with you. Stay with us, Uncle Wa. Na abofra no oye Grace ama afri ya abofra ninsam ne chede bilo wo no manye 8 years no na abofra yi yerebe bi ebon daminti ama ne nanto be yebesebesa na wo fi chede woni na echima onya za wotum no WhatsApp na kire se woni echima ko be bia na support mbada na sadwala onwala na ore ye no ho nti chede be yi nin number ba ya obotum na wada aten emesa ono anore ye no ho a obotum na weje ne dey umponchibu otedam no na wotum wada na atum 15 good years ema abofra wenye 28 years odema sedwala ansha obaka na abofra bia wenye mfi oye 8 years na number ye kakra ya umponchibu pa na mbodom so waja abodom nyina no wanye ne da nti ehwe na mbrosi ma watne fema ache no na wa municipal no code no wakom ma anya abaka nde oye bia oye sedwala oye fu onyefu oye bia ye baka na watan wache nti wa municipal no code no akom embesesi no otum na odetena bia otedam no na bia otedam na otena no no kwesemi ahoche pa na buhwe no waka no Sunday na odwon no be wiade no maami no ya de na so you stroke no nuan so we ba ko no awon so na me kwa so wo no hie neminem nti wontum na wonhwe na aketesi a wofa no oye abena afra oye dembesebo oye sisi na chiba wenye 26 years no onu ne sisi oluhwe maami no enye abofro no deminti woni jaga oho no mponchibu oho no na abofo yi waka na atum esha water bottle bi kitchen onu no wodi nsu wodi gum so hwe mponchibu no ma chance bi sim onu no wodi nediban wodi gunuma no so odia kojo dembe kan onu an nti abofo ne de ne kwesemi ya da mo wodu no sa eti fam bom wontum na wambobo abofo te da ma obetna wa so hwe na ngu da oye besie ba na kan ngu da ekita ahofo ni bi ewiase areho ewiase areho Bang, goes on mana. Bamana transform ebu achacha. Ai. Yes, wo achacha. Eya microphone ma fo be ka say iyefu. Be ma kakura ne na kedede iyefu. Eni onzi a ekuru nke iyefu. Muani tunin. Yo be model. Edo ni a chance mo fe ma mo fa re gbegbo. Ni akopu. Ni akopu mo be fa de bie nzu begbo nu ha ma sona onwa. Nzo ti a yeti yeseze. Ofa nko chele omo brawo ofa bra ofa tende Diane tende ya tenda me ba Diane no wa kan yi pa tenda ofa tende Diane e wasi ya chi sa aburo no se ba se na bi se kumase na ya ahonjo na sa asem wesi wasi ya chi ahonjo buro no so ko nyina na se ye ahonjo busa Diane reason ne se kuro bia na asem koso a eye nkomo di area akro na wo de yetimu se fie wei ade asomasi ekoso yeti kromo obi timi wu owu da mo monyo na nipa ba akusu ye na unkodu ahudi kromo na aduru ho se yesi panyini kwa atufie papa na da ne bo nkum so na mu mpia bonten ko bo amade enti ade bia ekoso se abro no kro de obi anim yeti Kumawood TV ensi fongo kanjo obi ase wo ha ba o jina bro no ya bia so na guso obi se ope Kumawood TV wa obi timi che se wo ha e che se ade bia ekoso wo system mi tu beta ye ntre ye ho se efie na ohyem no obi nim se maame we ya wo ba so masi na ba we ehunu na che eshekeji ndu obi ntimi nkobusa da se wo ba so masi mi hunu na che obi nkofie o de maame ne ka wo kotua na so wo dan ka
onu se maame ne ba hye won tia se epunu e de e je se obi huni aponche kura dem to bi ngoto aponche dan hunu se aha no ho ana maame ne nkwafuo mu obi mfa che se okope meko bi ana ye wa kura so tumi ko obi fie ko yi meko ba no obona mane enkoto se akora da buo ni mu da yan che mantam wofuo nyina enkogum na maame ne de ye che no no so yan kaji ni sa mi wuri jimi ye woni paso asole ni asa de ne jina ya na trobia na asofo ni bi hu ya eme hino Bible say on fifiri woni pa mu a enkochichira kwa bi so okono oba no hu sa odotọ ne dampan a osa de nson beka ho enti a che se bayifo ni sa we ni ye nkumu omo wujimi nkumu omo e bi am ga asofo otimi ka se wo ya bayifo ntima ku ro e wudi ni aya honhum ebe firi ni mu akọ ene ka kyerem se won na ama na ho kwa ama honhum ne tini mtini ho ye mahi oni wa honhum ne mfa ne so meyem enko ye ni pa foforo ena ade akunu de ameti ase baba ye ne de ye kwa ye dija iti so oba ye bayifo na okeji ni nka ni tiri mo de anya afa no oba ye wuye nanka ipa no honhum anadu no otuo ozo se makeji no unya nsa de ye sa de ne de wa wo ba unya scan to de ne mani ni a pa children so mi kwasre se we de me ana me pere ko wo ye mi ntimi nhwa no mo ame ne ye ni akura ne hwe no na se ukeji wa baba kama say ama ya chacha wa dada ya dia chacha we radi isa to ko busa nsa ti so betu wa be su kra ba su ko na nkama nya empanche ene di agro wo be sua wo fa mi mojo wo zo su no atake na no we akure se ye bo ni mfie wanyini pa wa ko obi kwa baba 28 years 20 years wa ese to he dirimo dire pa oba te wa wo ba me pe ma me ne ba pa o se se ya se ne battery adia ne battery na se battery ade na hom te dan tuma bo ba mu ne ti ko ba bia na wudidi na aba ne ti wesa du kre ne je akure wa hye dem onya nsupe ndale kwa ne tuntum fe be na ni ko su ya fe ne se ne ba to akra ne ho fe mu fa se ne bu so etini si ne fufuro ma me nyambe tua ne ka papa e wo abofra we no be pe ma me o wo abofra o mu nyina be bubu oguda o mu de enye obi ne be keju o yare ne be keju o sa busu ya wo ma we sa ade ne ya no kura mpa dia Kristo na de boneche wo mu no de yare ne be keju o no mo hunu so mpa ofa abusu bi mu tena ya tena na o abusu bi mu tena ofa tena na abusu bi mu tena tena na wotu wo kra na abusu bi mu pa na wonu ho sese impreduasa wo pie se abusu nim abusu bi wo so ko pie mu asa ne si ye wo da na sore kra na ye fa telephone frɛ wo dan abusu bi so won na so ko pie mu a wo kwaso no emi abusu bi a wo mutimi ni obi ya baako abusua be ma kokɔ ware oba no kra eku be ma no sebi abusuafo ni bi ani oba ni mpo na ya baako anka wo be hu no enka me na makofa be ma ba na wo no wo ba be di me nipa na me amaba be fa wo fa e de ba me fia senka me mabusan ka be ka se aha me ye de hye na be fa wo so wo be kunu di akọ anambwa na za beta ne sa beta wo wachi afedi o ma beta wo wachi ma sabi wumpo ene ye dowo na ye yemu ana nka wo mo de hye no be ma no kura no enka wonte ase ye kokan se baabi a wotie ndi empese obetena okra ye adwuma nti abusua boni bi mutena na abusua bi sesa dan mami ma boni tiri so me kura me bo me nsama gu so dan mami ya senka wo mabusua mu aka me poison abusua akura ifiri ma bo mu tiri so me nye bo ye da ano me da ba mami we no me ra look at me mami we mamu ngoto de nka so mo ye be keju mo ewo yale emu ye be keju wo mo de enya ahotom yale emu wo mo pro no na nyame akeju wo dem wo mu ni ma na akra ne se dia akra na be ne be ye wo ye oba se wo ye den na akra be bia so nje pie to da wo jam wo hu pie to da obi afa wa no ko boni bi wa hu ni ade ne te wo tibi se nkrasefo ne abodamfo wo kro mo nyina ko wura den ma ba me ne ko fo ko wura wo sa akra na e papa kwa black code obonyum bi papa kwa black code be bia wo bia nyame nshira o se abusua bi de ye o tandi mu o abusua bi de ye wo ha uni mu o na se abusua uti ye na ko free mu abusua papa nie na abusua ba ko no so e na se abusua kankan abusua kankan e to uti ye na se uti nya adade ko free abusua mu dia hallelujah na se uti nya na so ko abusua kankan mu dia enie oho oti oho oho oti oho Brian o ka I don't know sir awurade say
Emma eye urade agapade ndi se obi ase nyame agapade se na mpa emra ye na agapade de ane nipa kro nso mpa nse ye nkwane so ono urade no masem se nkra ye na agapade ndi se obi etuma se wa agapade se na urade be hata so rafi nipa kro dia ese ono aye so omuni maame ne papa no omuni eti edan na kwade dem aponchi ne siye nyamo ana mutai nyamo ana mutetaye bani ye kwana no aye sem ye kwana no ye ntibu hunsa kwado wa ya ne da na me do no na me do akra ne dai edan no kwade dem pata dai no eye me nko siye ana dai ko na ko siye ati boya he se no wa palate wa ye de palate gu sum amana no kana udi abro se ya mi na ya me trans oyali no per life one asesa ngofo na kire se agu ni nsa oh wo mutu so onya pio be pia ko bampe enso enye ye obi wo no mo adwebone egu ni tim se ma ya bibifu yi wa ka se wa timo babu no wo so me nkono wa kiti bola wa kiti ayi bola ma se tim ai na ti ufi se ebe se wiye nti wo pe ma me ne papa no mo pe ye di don be bre ana da wo yi wa sa ya wo ken sa na bonde so fo kan sa na ya na we kwa de se mpe dia se ba ne pa so na mo be bre obi e kan aba uti ma obi e ebe no tme dare ebe ne wa jise obi dai wa be me na dani adi ese si ufie do home nteka aboso home ntesa me ba yi na ntimi ye ni se we ubekom se ubeko beka se sofu bi na ka kire me se me ba ne ye ba yi foni to won so awo aba mo he ne ba se wi aso yo ba ne to won so awo enwo ampre wa wo ne ampre wa wo de ho che ba di mu ye se ro ate ubehunu ba tan so wo ba we na nim de ndre se saba samana no no mo muti ho e okay on fa ba ye nsu no no di sisu akura na ko ha ne daache asabe obi e ba ifo na wo so panishe no e ya honhom di akuti honhom ye me ka se kwa so fuku kwa na ka che so ba na ye na me kan se kwa so fuku kwa na ka sa wa kwa wo ba ifo e no ye da chin wo na wura ho e no yi na ni wo dem se kro bi so bi ka kire ababa wa bi se o ma me ye ba ifo me ka bo na wo so fuku mi che me bo me bo ena ababa wa no e de ne maame pamo no ne behwe praia wo di birim ne maame no hey dano misun papa na am say eh sebi so maame ye ba ifo mpa wa che mo awo am anya ba ti se le mitie didi na so ya fa na wona ne ba ye no na afiri wa fa praia e de bo no me shemi de am kan say gewe wo nkwasu na bebre na me tie na wo sofo abefrem na ka kire me se me maame Kate kasori demo ka bo kadia me jewo no ubenu ho na wo kra wo na me ma ho mpo na no kra de o ka che ma me da wase na ma kwa to ade akwache ma am se mesro na e protect me ye yes ko me hu ze o yes entwimo yes entwimo bia because wo ye yere na wo ba ifu a so do ba ye ni ta ba ma na chi eso so sabi o ba ye bi o ha ye fantai fa fie na bibi se ma me ko fa me next me raho otimi nya na ho didim na wetin be body life kakra bia bo so de be kwa no se de ba asem na wa bo sui de be kwa na kwai busia bi da me kan busia no ko pie ba bi so a na o maka mi ni ani we mi ni aba ma ni o jamo mi ni aba ma no ofalumba o mi sister ne Diane o abro enti wo mpena sem so na kro otimi hia ka je otimi hia ka sem na wo do wa no kan ti nyame nchia ka Andrew baby I know aka obo say nipa na won pena sem no won abo ni de nyame hu ye mobo let me nipa ba wiase na se bia so se wo hu se wo bi tibia mu nya wo buni se wo nipa say nipa no ni buso ni na ni bi ena ni bi mtino wo buna tantan die to the sense se nipa ni timi nya bibi kakra bi na wo tete kakra bi a whatever asa na afia o hwe o face bi na na abufu sa agasa me mpempempe na no me kwa ye o mkro obi a no mpe wase hu odidi atagwa onim se de oda so mpe wase ti wo so nso obo wase eh na de ye de o ni pa kra basa meji watamu na wate ya wo mu ya so no so nim se no na onya meji watamu ana onya da ko kasa se bi twemi a dai me wo mi kan kwa se mchemi fa hu ni o da bi twema enra me ko jina baby ewo take ho bradinya kupon na mi twem na ababa wa ye fa se boutique oh ena ezo ni ada ne kra woni assalamu alaikum ababa na wa ye boutique ewo ho na mi twa ne ti enipa eye wodam no mi mo ni fitimi da bo wonum kasa tam tanti yeah me
About Castle, you met to be a mom. And so far, me could not baby, me could not honor me, let me trim rather. And I mean, who very nice boutique. Okay. And see, now, lady, no, or the top, or am I a top PB? I hang it. So I'm so, whoosh. I like this top. Meow. Now, we inquire, they have kindness, my baby, I did. Now, my quack top. Say, Packy, no. And now, lady, no, so, me, not what be not the glass name. Now, okay. Now, as it says, Patrol, but I'm saying Patrol, meets me back. What's in Patrol, bra? And I'm calling no do me room. Honestly, now, oh, no, my baby, thing. And see, I'm saying, what top we are, what they show do me. And when I attract me, I'm my head, me raha, Patrol me pay, you mammy. What's this? And then baby, brat, try how we cry, won't pay no. And see, oh, Guswa, oh, you entire didn't be a word, ne woman in the bag in the more edited, na Baba will be so. A borobich now. I want to be to be. What better day? As a mark, make I make her. Then I'm a ton I didn't win me. Okay. So no him TV so dia minim. Okay. Na aba be Jan and Chaya. Eh. And they be a boutique. Sure. Oba crampa. Why no more hey. Na unti asema again they cannot see a mede. Ma be me ya adwuma me ma me enye de meta me ni nkomo ene de ma bie madwuma ti me ba me ni madwuma na ye de di nkomo. Thank you. Na me share ne ni ma na until lady no say eh sam na wutuma me o say na sa asema be kan ye de o say me ma o say mu aye ya until lady no edane no ho a okura ne bansa okona na me say ma me wakasa pa abi before bi nim nansa we ni adwuma ya e na akwati no bi che ekobo nchinku na eneme bie madwuma sebi mi sa metra ho mi nsa nu konkonsa na meto ade ni bi na me ko ye ntina me ka bia beto so ene wa bi adwuma nti ndi ta ogra wani nye amina ese de o high feel na nka ne o so do ko na to na on fa de ne nton ne ma kakra na ne twet o twet ni na tu kara ko e ko hono mu a guy bi eh o jama no ya na ne de ka wo dem no ntinka de bia na ntom ana ne buza ne sana efia wo free mu ani jamu fia wo free mu eyepe ya mususu nkasa na mse ne chia me kan ko kwa chia me ba kwa ma wawi na wo fi se obi won mo o tindira bi no di bu bia e bi ko ni pa no mo ntono ashisha e bi before tini mo no a gone too soon. Nyamene ya I have this message. Okay, Ofana can be message. Before rather my niema achede e na oji nyansa ma abrofo di abrofo nim nyansa ba omu ni ajapade e na yesi wo ajapade ni nim nyansa yisu do mu nyansa no be wura ajapade no ma sesa masako aye mu nko mo de na yakofa e ba nyansa no yenja mfa bi ni aba sa to fa na yefe na ka mpi bet ma firi akodi mmara so wo di traffic so oba ni kuruma woni so hospital wa no afu pe no okọ hospital wa buche na ojimi no ye wa nya ni yanka anka be ko hospital munya sika chemba nyame hwe mo ba buche I have so many messages but this one looks so funny and I want to read it before I go. Midokwa say you Diane the way you say you believe pa the way you always defend Obofo if he told you that your mom is a witch like you believe pa oh, Midokwa, you kill me. But it's all good. I can see a lot of people smiling to that, you know. Comments now. When you buy me, come my best baby. I can't home. This one is from I think Odi4 Ketri says that the next story, please. Of course, I'm bringing my last story. Now, yeah, sorry. So I know you are Benson for that last story. Now, last one, my day, bro. Yeah, didn't say that, and I grabbed that. Baby release that's all so the movie and I got that say to release latest movie after say I got that films production yaba location yaba be ye juma warriors here
Pepper so ya me di adru wo say. Se wo nwuma do so a uchi ni nyina so. Ene ye ba be shoot it get ready for your movie. That's my cameraman. You see the way he's shooting? This movie, dear Macha, Charlie, oh, Charlie, and easy. Yes, the Kumawood is coming back. Where Accra Wood pa Agrada Films Production. You see my manager? You see the manager? Agrada Films Production, we are on location. As you can see, we are preparing the new movie out. Get out, new movie about Monson and Kansu Crash. One of the life story. I did a movie, Koji, about the picture movie. I said, a story in a tough form, but yet the same way I still Evangelist Patricia, Odro Crime saying, Onyamia, Yippee warriors, let's give thanks to the Most High God. Onyamia, Obishira Quina Bue, Kasaya Miao, Afi Weya Yena Mui, Yewa Dancy Dear. Every way yes, we ye penya dance day. I had it, yewa dance day. Oh, yeah, now we penya. I like it. Yes, I like it. You like it. I like it. This one you like it. Yes, I like it. Like it. Your face good. You are very. I like it. Include your new face. Include no. You are very good. Include. I like it. I like it. Glasses on. The me person glasses on for me. I can change some for me. Ne glasses nation. I want to be no more to people. And no quite I can change some for me. Okay. Nana boy. Die. No, that's my idea. Good. Say, open yame. Na unya adwuma pa bi ye kan ho a ya no wani mmiri nyame musika de ko basa unko tonton ne ma ne sa ala na wa asole because wo ne ma bi kan ho ma mu ye dai okay do enti se de osi ye na be boa ama onko kai na chibi o se nyina enim se sika gale ni ade na be man sika oni pa bi aye adwuma na se adwuma ne nyempo na introduce mu ani ma wa ya na wuja ya edre enti no se watima hunu se o de be fa movie so na obenya business for from say madwuma nie na Sunday ni du a odinyame aye yi akoma na perfect best emu movie ni mu no no mfa nhye awrade ani munyam wanse ni nyina so ade bi a wo ye no obetima ye no se de be hye awrade ani munyam obetima ye so de apagya bo nsama henie de adwuma na omo ye no wonhwe se wose wasakire yi de obema na adwuma ye ni mu no ase afata Kristo bi hwa obenya futuo ni ababi ansade bi afiri mu ne hu se maame na asesa ye ko akwa na obi awro nto ne ye bo na jipa pa se America for pondo na ya akoye se from brown band to fire. I believe so. The say there why are the so on the about any akwasi ase any aduma foforo ye. Omo anu musu big akwesi no. It's on a moving director and the akwasi still oguso obo. Oh okay, on a movie director. Say say there akwasi na better. Ohun ye. Me hu there na. So definitely. One on your directing the on your to be active. We active. We so go for the salon be. Zaka fakaya mo sama managa. Dai. Ba. Yesu ba asasi so. Na obada manfo bi. Ni nipa bebebe koto bo abono. Yesu pio no se do fi so won ye bone da no. Onto bono. Mo mu jara mko boni nyam de babo oba no. Mo ye bone da. Etimo ntima nya dai. Anto bo. Omu jeje go mu mani wi. Wo so ba bra. Ti abo akọ oba koye bi. Wa nyakopo ba oba wiase ni Yesu ba oba wiase. Ya bone ye fonti no oba ye. Ana wa ma ye tim de sie no wo bi enu be ka se won ye bone da. Wo de hu no de. Na me no ya de. Wo free sika gale ni mu no. Wo be wura movie ni mu. Se movie no na game pa no de wuram. Se da game bone no de wuram. Ho de minim. Be se ma me no. Ade wa ye no. Se be so ahye mani monyam. Amma hu se adwuma no de no wo ye no na nya
when you do my papa did more wura what for not dre any views any nansa need you nim nyina fa mu adwuma na mama alake no mama bega quiz ko Germany oni mama sabe ka che mama ko Germany ka che se no nya hu adwuma ne ma me be si wo hu baba je why are they mama na ya de come na so wo won ne sat no wo twa no so no oh yeah sombu oh yeah sombu oh yeah sombu what is sombu I want me baby place here e wo ye ku ana say e wo ye education it's a very serene environment yes environment is so nice so serene so natural serene oh ya there ebe boa no sinya dwuma na wo wura mu no ebe boa no so ansan ko da chi bia mu dia no ko da chi na ya hadu baby na kaka na ma no wo se wo begina so no se ni dinwa wo se wo twem no enu ano de ye education to agra tamo wa agra da mu no already start production no say na no twem no say we put change no oh David when you register with the so it doesn't matter until no day Francisca Udru party no so boka I think so there's nothing I dey say what me free self so we no what me nya atwene as a shifty abet different way God bless you say dey hwe no ye nyina say ya obi eni won mu a wo ya de pa ye beka je wo ye nya da cha de bone na wo ye all right why are there I come 5 minutes no I'm not one family I want to read a couple of messages on WhatsApp for you now my baba was oh jam kill me oh what about Abeji next week I'm Africa call next week I'm Africa call sike wetu ana adeneka wona adeneka really ye kakra de be buy why they say me so examine the madrid so design here some me madrid na BT no and so no azan na so me zan no tinya no madrid so na de ma mi o ye me madrid it is still odoka wa mama ministry mama ministry so wasaka de be kono mama no mama na mama bi so wasaka de be kono mama no mama ministry no so obiti me tam so ma BT o ja papa mama me yali what's oh yali what's what I get them to miss my BT no o ja me wa de no fi na wo ha ho Profa go via. Profa go via. Who said? They do so about air that way. Oh, say I do so about that. No, man, say what bombs. And I will get what bombs. That's a video. Okay. Yeah, mommy come messages now, email, telephone lines now. They want home. They want you. Yeah, we jam. Kamu jam so full video. More. Let me read it. Good morning. I'm Sammy from Akim Achiase. Hey, God, this family is so wicked. God will punish them. Nana Grada is a wise woman. Oh, anyway, I think so message was about Akwalana Yakejino for 15 solid years. And then Yankopon cried on family no and chomo de biada and Yaka will show we super. Every man of God in Ghana now is just hungry for fame and money. I support offer on this. They must arrest everyone in that town. Sometimes I wonder what's wrong with most of the black people. Bibini, Kanaka be me. This one say, oh Diana, I'm so sad today, the lady got caged. Oh, these days, do we actually do these things? God will punish the parents. Wood from Boko. Wood, that was it for your message. Good morning, please. The story you heard from lady is not true. Go and search for the truth about her. Okay, I'm going to do that. This one said, good morning, Madam Diane. Please. Okay, so this. Okay, good morning, Madam Diane. The girl's mother has stroke now. Obaya. God has started punishing the woman. God bless you, Lumba. Wow. I just nyakopon kra no wa punish ne maame kwadada e ma ne maame enye stroke dia. Dey da nyame ase because then na wankasa wonye moba na we say. Well, this one say good morning. In fact,
I'm very disappointed, Diane. And Prophet Stephen Mensah, how can you be happy when we were talking negative about other pastor, but you keep emotional when it's Kokubofo? Don't be hypocrite. I love you all. I love you right back. It's your opinion. I'm skipping to the next one. This one says, oh my God, Koowaa people will kill me. Oh, I am going on. This one also say that Ofalumba is a real natural man of wisdom. God really bless him for Ghana. DJ Viper inside Kumasi. DJ Viper, thank you. This one says that good morning, please Diane, the story you heard from lady is not true. Go and do it at Sechi, a small village near Wasa Atsubiase in the western region. Thank you. This one says good morning Diane, is Agrada for real? Absolutely, she is. Whoa, Koowaa Show, more them. Today you make the program very fantastic. Koowaa Show, we love it. Beautiful, Diane. You look very beautiful. Writing from I think Pastor Emmanuel. Yeah, that was say. Good morning, Diane. I'm say Evans of Kokofu General Hospital. In fact, I've really enjoyed the show. This world contains a lot of wicked people. Greetings to all the staff of Kokofu General Hospital. Thank you, my dear, for your message at Wode Abba. I am skipping this message 1212, so I have this one here. Cool. So say hi. How? I'll say. Anyway, I mean, message, any clear, bring it back, and I will do justice to it. Maybe my telephone line is not edited, so you can give me a call. I'm going to pick you. I want to come on Facebook again. This one says from Efwedu, Agrada, God will punish you. Oh, at the evangelism, no comment. Efwedu say Ghana police were very wicked, so they did not actually jail this Agrada. Oba Beast, Oba Root say, ha ha ha, you're laughing. Odi4 Ketri say, the next story, please. I think we brought all of them. 0202 668461 or 62. Give me a call and we're going to pick you. Yemfa Asida Emma Dr. Pia Herbal Center or Sebre, Ebano said diabetes, pressure, stroke, fibroid, and a how hernia, and you can say uncrodo. And it's to a bemena with the answer of the Dr. Pia Herbal Center. The child quite a Kumasi so full line, quite a soon soon. A whole and a what with Nichuma. The only opposite Assemblies of God Church, call 0551 098 961. 0551 098 961. Now, one and all entry chair and come on. I'm my first call on the line. Hello, good morning. Me therefore, we didn't baby our friend me fee. Okay. All right. Oh, nice. But we ain't you. Yes. Oh, okay. Thank you so much. Okay. And then yeah. All right. Okay. Thank you so much. 0202668461 or 62. Hello. Good morning. Hello. Hello. Good morning. Medafo my intio. Nyame adom me hoye pa. Mejo so medo yenko.
Bacho Mitio Casa. We might be sure to be there. I'm not for Abano. If we have a more yellow, I give you the original and the old page. Okay. I want to be negative. If you see the anywhere in your bra, or not a year now, about I just want to get you want to feel and the 2 years we should be there, or anything. You know what happened when I'm over. And then on the platform of your show, the Japan. The course on your home, Japan, I don't know. But I want to do the question then. In the class of the home, because the barrier and the priest associated do not take from the more classes. If you're ready to feel, what can you need ready to read that brand? Tell them paying program or what to deny the demand. And they will be all in yet, no much maybe should know. It is the original secretary to the Bazaar. Okay. All right, thank you so much. Hello, good morning. Hello, good morning. Odo e mpacho enti. Nyame adom na so e. Nice one. Pacho enti. Okay. Pacho ma TV no, chon fu TV no, e my feedback enti ente won kan yi. Yeah, okay. Pacho miti o yanko. Morning, darling. Pacho enti o. Okay, it's you. Yeah, that's you know, I'm on one day, that's what the time I cheat on. I don't want to be around a baby. I'm not sure. I'm telling that. I'm not sure. I'm a Muslim to I'm yes, so yeah, that's if I obey my prayer. Stop picking your calls. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, darling. Pacho into you. Nyame adom pacho me hoye. Okay, Ashton for you too. Okay. Yeah, that's it. All right. Thank you so much. Also, wait to me, Alfred. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, darling. Into you. Hello. Pacho, me too, Kapa, Yonko. Good morning. Hey. Mposho krono me didn't bet to jaw yanko.
na kasa what's the mama mpo when you stroke mother ho enti mother e ne ba na kasa nyankopon wa punish da do nya da mafa ko bia biom enti we nya na aketwe mpo long time bi so azonzi mama mo no kasa ba ngono kpala ba adwuma de bevrem leshe moti a bevrem na ba me nya abota wi kekre be kewele ayene a be me nya abota wo yede ye wo ye ma yede ye le maame be kwa asofu ma mo hehere be ke o maame le ayene o papa le ayene e ga le ayene ani be mu a be du billions nso je ke di ayene no call spirit ayene le spirit e do ne de bi ba be ke kure ya 15 years o mo anu tuni yo le nu ha ne case be ma yale ne case be ma nzuro no o ya tete be me buke yenye na asofu ma mo bi o kania be le kuye Beloku yesunsu moti memani don je chi aso no hole ene kekere ko ho aso bobo so ho because me ko aso bobo a ngunya hwe faso bi amaso isi ofa ye ba be kwa unda me te ba de tena ho mbelo o jam mbelo de mbelo wate ana me holo no mbelo okay okay count ho a me chiro o dia holo me Mr. Mbehile wo okay mbelo nzima so de kakamede Kase, nse kase ko te bidi mu. Ya di atem didi o. Me problem. We si awe jo we run za. Oh, ene wonne. Why wonu tum say. Ene wonne. O fa yan ko kra me ham ho, wo la da kwa. Oh, me kan mo bia, me ha me cho kase wo nsua. O kwa tu ka ko. E twen me. Ya tira ezima fo nyina kasa na de. Ah, do to for SSB. No metini. Me woro. Mbehile wo. Ati sa me betchire Mechire Judo Kasa ya dia no mo de o mkate ma no mabutu so afasoro so me woro adun abo ama mamu anu kum biza ba hyen mi bi adun abu jangwa na mo tim biza adun abo ama mamu biza ba hyen zama mo afas ni eziem makikam ni ade mu am so ba be mu a badam ba wo bo ase no kram so ba be mu a mo ya kwa betia gos ma he na kwesi busom pra na ma che adwira ma he anita hotel adwuma wura ma me ne da bia do he mama nya me nhyira on tun kom no nya okese afi ma che diska to brother kwache Mr. Yebu ahwe ye ne jaso koma bushman so ohwe ye ne mi wi amekono waso omoto petrol muto okototo ti to de ebi so to petrol na nado Nana. Maybe I be fine. Maybe I fine. Right. I call the number chair. Me a minipa Sergeant Apple. Okay. So that you know. What's in the crime? Me film so me now. Hey, who's you now? You see me now on the aye. I don't know me now. Never be a choke kakra. Sergeant Apple. Maybe I will be a soldier ni papa. Okay. Ma, say boss o say. Say boss so ye chiano. Say boss baby I will be a chaya ba. Yeah, my baby. Baby. You ma chat with TV event. Bushman dey ko. Bushman. Akwade gugu. Ye pan ekwa ye fasi. Ba, me fancy. You ma chat o fancy. Ashe mama. Ma chat by that tete. Tafu. Okay. Let me so ma chat ma bra. Ya wa wo nsira ma me. Me chia wo. Baby a wo she bia. Na ade ba kwa dan ya me kan say Ekufodo papa president won say you. Ade, why dey? Won say what ye dey see me brana so enti ye kwa it's okay mapon. Me peg di bia mapon. Enti ye kwa ye dey. Oh, jam. Mama wo for mama. I was for ye call as the PC and command CJ Forces. But for Yankopon Israel na onyo kese. When you fry do mo kwa do mo for always making sure that I look all. Nyame when show crab and I say what must say meaning say what you to say amen nyame enye okese on the be ojebre no shamata the number is 0268 505021 man CJ okoha bibia officer the CC okono obeyama uni fabric out there tell him I'm going for this occasion now obema ho ata there Asha from the Sweet FM junction and billboard no see the really opposite of Danny Sports Lens Shop and now Vanyo
DJ Fashions able to walk. Me first the PSAB over and common house of flake for my hair and I feel you know. What you know, so I'm a director, could be Frank, I'm a cameraman, law and your gay MC house, executive producer, Sam Darkus, Sammy. And I'm frail 1 2 times 1 pa. I don't phone I ran out. Man take 1 car and say no, Papa. My mentor 1 car. For 1 that's happy I say for always being there. So any December center for the man. And I am boy. I will just pick home. Yeah, was say. And I feel you know, Dr. Dawood. So, Yamisha, watcha, Yamiwa, Eva. Yapon. Bye. Yo bidin chason kuma bia na de wo hwe me diane Dr. Asale am da apom din heba center ano ene de me no atwen komo afa yale ba bebre na yale am sapa e wo maso e ho e eniyale eni nse ne ti bia no bomboden bedu Dr. Asale maso ya nyame fam so em wani no ebie e kama kama ewiase nyina ne yale ene wo ha papa e di nya papa ti wani no se wo teme nkan wa ye nhila eni nse ne ti bia no wo de bomba fa bedu Dr. Asale maso ye eni nse ete ene wo so a wo de ba mema wo du abidu ko gin a obenu ma bepa ete ne nyina fisu na ye kama pressure ene abo eni so wani na ebo ene wo so se ga kuma so na wo eni so enso ma obidu ko gin a obenu ebo wani so ayekusu ebabo wani so hu ade obi ba hu tani pa ne ben okra hu no o wachi so hu no ewi agba hu ntumi kura eno so do duma so ye ha nya me fa me so ma obi dro ko gin a onnom a wani tumi eye kama na wutumi kwai wa ye hwe ya se diabetes eno so ya de bone papa eche ya na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo me wo ba ni nya gidie se wo ba no anase